Step ke bakman, yang bakman ya pergi parlok baro ke baya sebentar kadeka sikai ni ke jongi. Dakan ke puan, dakan download ke mesin, ngap dia buram ipi sekan program. Pakadang sawu ipi nado download ke mesin, tapi sebentar kadek program jongi. Ada wai play, boleh kurku ipi, ada wai boleh kurku hitam kicam kecik kecik. Boleh si bon takane, to histangi kadeka jeleniam jani dah ke bagi dua ada kata boleh dia kecil jongi. Kerteng pa barukun ba mesin bokoi amen ya yo imedle sikoi kasih batumai kata yo bakat duk jong bunai balai ba mesai sedang jauh bunai besar kita sawu imedle mereka koi ini kini yang mai bunai beradab ya bit biang ya kau ni kia ina yo kan sim bentar akan jika niam ya pa medle maka takar koi kan jika niam cumi kan me yangi aji kai cumi kalau cuma to yangi kerku ki kam ki jam bagi le tak se pa ro se yo le try ka kepada kerku ya pa ro ki be sebentar ki banyak tek ya kena program jadi kerku ya ki be try ipa ni kene da upris utrai jogi amen hadi kecil khot sobai ublei seperti borom ublei de kecil wa jogi apun bo de kecil joblei kapalo kana rim kecil kajian jogi akan start apole na gospel jo Matius salong khalai sanpulai hadu sanpupra endam Yesu ladat yatu ya kine kipasi ulami lakata kacaka bat ula lepai chala snong la jong uli kai hakasina kop joki bat ki balios geu yu u kilas geu lungo na uli yo kat kane kajin sta par kapor bande kampla kila kali hatu unde ukon jong mistri ding hatu unde ukon kamaria sipara bat Jacob Joseph Simon bat Judas hatu kipara kente jong u kim song hangne yo ya kane kabaro kunta kanta yo Jesu lo ong haki uno yo tu lupa yo boram keleng saudong lai tang ha chnong la jong bat apdeng ki kur ki chat chim le bun ki kam phla lang ta nama hanta nama kajing bamle choki ka gospel jong utrai kajing ro ya me ko kris Perlu bida bat para bangai esi mentah akan jikai ni maka dengan start sinakong bakat tu jauh benai balai. Kama jikai ni kabang aku abang jikai ni maka dengan start kadai nak tu gaji pole kabang ala pole api bat kisembo es perkat kedai kini. Kisukan kabang jengkan benyau. Hei kata mau prophet umyo buram ala senang macam ala aku hajat dia umyo buram nak kiwepat. Uyuk boram keleng. Lani prophet, lani noi turupa, uyuk boram keleng. Lai no tang ha senang lejong, tang ha kuat kejayaan lejong. Kecekren keba nyawa duk kata-kata. Justru keren dia kena dekat experience jong. Orang bagi beliau lejong. Oleh buri kampel lah. Ia sama mental kia roh yo. Na yo kat kini start panikayan. Dia bakhadu kat kita jiwa baju kita kan tahu pat sim lana abale bah de han kan kan urim ka Yesu om noi thu lupa yo boram kelem so tong lai tang hari la jong la ni asnong la jong le haki ko ke jai so pla so mo tapi perkas ko bibli o mantan Yesu itu mantan o nai thu lupa kan dia sepang noi thu lupa mo noi thu lupa kat kum kejing thok kitab Deuteronomy menong kat pra ko de nai chul pa la ne prophet de brev chong blai la chi to blai balong no chul pa balong no kai ju en pa es pause ki brev sa yo brev chong blai Jesu udah palang bani prophet la lagi orang prophet lu the prophet bakrau kam laki prophet baro Mereka ke beriu lagi, lek kampung lai ke beriu, lu plan kambah bale keleng tambah lek bah, ko bagi ju sel, lek tu kam ke apostol, dan oji pel kapra, la kapra, si pel lai kapra, lek tambah lek bah.
Hei kibril kan tayo. Balay mo kikan tayo. Kan suha sa pang Jesu balong prophet bakraw tam ngelaban au. Ni au. Balay kikan tayo. Nang kau di au. Kuda kuan mesti dia. Mana kaya yang rasa badu. Patu badu ulah sebab kata kamar ha. Oleh kili i. Kili i pakai kelak tino. Ana lu arkine. Patu de kami juga Maria. Para Jacob Judas pakai wepat. Klik tipik tu ke baro. Kabakrau ke jenglong na Yerusalem jo. Saya berkadu kita. Pat Yesus benar. Yesus kan sembilan bahasa. Kamar bahag melalui agak cakap jo melalui kelen. Dan pulih ke gospel jo Yohanes nomor 1 pulai. Hadi punya surah kali ini oleh sekali ya. Sekali ya kita priang buram ni. Kan berpriang hari udah prophet boleh bahaya ini tungin ai buram ai nam. Hari asal lajang umjo. Apa sabah lama tu tungin yang pet mentah. Tungin pet akan kejuk babak mentah kacungi. Mana kita ke prophet. Mana kita ke itu apa. Dan buat kejibab mentah kan. Kita oleh apa akan hun bagi dan. Akan hon bagi dan hai yang asam la se kimi kpa changi kimen para jangi. Aki mlang salang bagi don. Haka chat ben riu bagi don. Haki ko ke jat bagi don. Haka ri bagi don. Itu ngelaban oi ke kom chikem lo. Kita ki prophet kita no tu rupa kira ngi pan poi ka thong jing im jawi. Hato akan ka juk. Hato akan ka juk ki bril ki yo bo ki ba long prophet. Kiba long itu apa? Iyo keburam hacnang lajang. Baca bar kiyo. Ini cuba jaka pat pi cuba. Umdo orang kan kajuk kejangi ada ngim soma kalau tip kumbajia ha kajing imu Yesus. Asya uprofet ubi banyak keburam hayo jang. Hacnang lajang. Balai. Katan kabai batu ketin teman ke baong kumne. Charity bikin sarhum.ครับกำลังสกุลกำลังบ้ากษัตริย์ในยิ่งละเสมจงอะไรบ้าที่ยิ่งละเสมจงอะไรบ้าที่คนเกจจงอ่ะลาดาหน้ายิ่งละเสมจงอ่ะงามโยกกษัตริย์ก็จึงร้องก็จึงงามโยกกษัตริย์งามองแอบเป็นเตจังปัญโยก็จึงรอปัญโยก็จึงกันเนี่ยกุมกิบเรียมกษัตริย์นี่กษัตริย์ก็จึงรอบังนี้ปัญโยกิบเรียมก็จะเป็นเรียมอย่างนี้กิบเรียมเป็นสุดท้ายอย่างนี้กษัตริย์งิมโยนาละจงในยิ่งละเสมจงพิธารายเป็นโยเอกาสวยบ้านnak beliau kau krem atatin tapi kalau kamar pesan dan pesan tu beliau pak udah bah kecil kimju udah beliau appreciation lagi ngersam macam kita bah tu maka kuat kerja tu kerja dan real kerja baudon tapi imlang salang baudon naka ari baudon jadi nak kata dia beliau pun macam pada tu beliau saya bah susu dengan dan miyo ka to ngin mle bale ba em ka thong jungi bale ba da miyo na yen ka yo na we ba pati ha to ka no re mo ki su ong no chun ba ka tam jungi ki de ge ba ya ga sen u le ka gospel jo Matius ba no si pel la thung riu ba ya ga sen ba pi ya pi ma ma ki tik jing long jungi ki tu jing long ka yen ka sam jungi te ka ku mu ne te pala da ki ipelen ku bi yu Yesus Hakan ka cuk jangi prophet ki babon ki cuk pag babon atau ki ulang salang atau ki geng kesan ka dong ka start yang yaki yung telanong syun yaki lagi kan jarak yaki kin kin le ba kambon kam krau aba leseng jarak yaki ini kan be dan maka bro bro ba be yo kabu ajini kaburon la yang asam la jauh yang asam nak kuat kajat nak kajat beliau tak bang salah Kadang tu beliau yo balik bahkan kata-kata keren yang ni kita iya ngayung idon. Kita iya ngayung idon. Kata imlang ngayung idon. Lani kenhun pangidon. Kita tre kenhun balang paper. Kipai ayung idon ada kimlang ban appreciate ok pareng ya kitu balik bah ka masalah. Oh ya kenhun balang kabalang ka pen kubor ya ki balong. Sim kimyo. Kekiyo kijinyo. Kaya kecikan beng, kaya kecikan, kaya kecikan keren lor ni ki beliau, ikan ni ki besar, ki baik besar.
Kadang kum kata ka kunhun, ka dong, ka kur, ka yin ka sem kan rai. Beliau tu pada bahasa boleh beliau. Nak dong pada kiwe pat, usakiu ke jing dong cu, pasal bah ke jing im cu. Ikan mau kata ka kitab Genesis long lai penyau. Sapang ki cipara. Boleh kalau penyau bercerita, sapang Joseph. Joseph upah mau ukun, upah Joseph. Pakai man para cu, bisnes ki anu you. Isi you, yang penyab you. Yang tep cakap pukri Ada kata yang di doi saya kira mau gue. Tolong yang ini pada ayat borom nalali yang asam itu. Saya kata kecil bisnis. Ulang hamla mak panjang ni bisnis. Tapi kecil mentan lama boleh itu. Kita mula balik Yesus. Ya bisnis itu kan itu. Ada kado penyap Yesus. Kecil bisnis kada kau gue kan orang. Itu sembilan bab Joseph bisnis itu. Kata maki bisnis orang penyap itu. Kisiu. Nama baki berapa? Pandai ke bisnis ke anon ke naik kuda cipang ju. Ini boleh. Aku sepai jauh Markus tenang balai apel adu apelnya. Termau cipang jelek kampelau tu suruh tu bapang. Suruh kampelau pokok yang ulah bek soal itu bakado ki orang kumnak. Pokok yang beriu soal yang beriu nama ka baju bel sabun. Kajing bisnis, kajing andot, kajing pihun, kajing mengkeluai, atpediang yang kajing lepas Yesus. Kanya bapak long sisa ke bapak long, ya prophet, nong lepas, nong hingga, nong yang lam niam, nong sarai, nong kata, mana maki beriu, jadi kemelak balik, balik bah, ke bisnis andot, kan bank kemudian kita kado, ini biok balik bah cik beriu. Insyaallah kena yang lam malu malah belam, maka belam sangat ngapiang yang ni teh. Kaya yang ini. Ini pakai mak. Kino tre hakanu kono kita ada kaman syobha. Oh ini ai tu lob yake. Kano tu lob yake. Tapi kenya kita tre citon ceki gitu. Missionary bang swa. Missionary ke spesial tadu do musim. Kano ai tu lob ai. Ini pentai yake. Kato ke itu ini. Kajian kasam lang salang kabam sawu ya kinau la. Kanya kami kecil long kabam stapan do. Bangim songo ikbala bai long tan ke ma kum gibril paro ngi tan ke jam je na ngatan ke jam je na de ber songo itu kita kaman bana ngi ngam ki ko ta plan hin pre ki ko ti pi ngam long kita pa ki ba bi yo kum ne kum tai pa no pre ki ti tre kam ke kam long kam aga ti man ka si ke jam para bangai ke bisnis tadi le ina kam na ma kata kam de. Jadi hamlo kena nabi bang orang ipi komen ko parat ba ulong itu lupa umio bio kaburam ngaki beliau macam. Siapa aku pernah omong dia menyo dia berkecil dia berkemen ada dan bok ya kecil itu. Kaduna kecil mesti. Kaduna kecil pensiun. Boleh kitab sekinau Hebrew dan balai kalai ko. Kapadang le kategasi kan ba kategasi kan patsat pat musim yo yang ka kibril balik pa kajing. Kane kajing musim kajing penselur aduna kajing injung. Tengi si itan kita laj bakla tu kibril, tengi si kuda kuti laj bakla tu bisu kuda ni ke bodura bakla so tha ting kamlong tu long tre tu bade prophet hakar kom ki benta ba pa jeng musim no minum yo tapi kita hiat kalau ulang salang jadi kita hon apa alai ya sengim dan cu kita ki prophet ai mu yo play dan don ki prophet be ig jenuna bakla ki basdang bakra be itu ini apa raja sing kraban curi ni bapak ini ya krati jangko meneng om yo prophet aji do play la mag do play prophet do play betul yo play dan yo play udah no hikmat yo play udah dia boleh katkum gaduh, katkum kecing ngelak macam lah ai ni ide berperiang ni, ide berlong ke basangu, ya hak kecing memang tak pasti. Kita orang ipin mata tak perlu bi bangai, kini prophet kini mi orang nama, ini ai mesti lagi, ini mesti seluruh lagi.
kami ibu jenaz bakla jiki bani kebaan mesin jiki. Ini kan bahaya ki. Ikram jiki saya tis jiki. Haye wahat adukan sya. Kan jenaz bakla. Ya kabangai ingai keduk ya ki ngatai ki bagi we kitip kitip so oh pelang long kumta. Bat ni becu serap di ong ki we kan balap kan bacem ke bamlong ni. Apa ngam tip di ong kumta ngantai. Ka sampai jiki becu. Nasa ngah sampai pelong kumta. Pi katu kacing atas tiang Thomas, bikin mah harbal tu sulah bipat lagi banyak. Akasi bolu bipat, akasi bolu park sekarang udah. Dan dalam lawan pai, sekarang kau tu sulah lawan pai lawan pahangi. Ngam nget lam dan ngayu kita, lam dan ngayu mat dan ngai. Okey, ngaku boleh kita cung. Kadang kan orang, yang siapa kan kibru. Apa? Ladangam ya ladangam sakit sekolah tu mana mai baong tapi. Lucu ngai ke baong, uno baong kali kata. Aduh gitu kena pray, gitu kena prophet jengi, gitu lah kajang tak apa, gitu lah kajang kanam berom sikit pada ke khadu. Tapi ke bang apa akan ke pol tu subenyau. Akan dikajuk amtip kena ti prophet akan dikajuk jengi atau ke benyau ki pai. Di balang ke prophet ai ngasem, di benyau di konekti kim sapi pi. Kim sapi pi si kong jong pi kim patiao. Sakadau sakma, sakadau kayu kasem kapat kapra. Itu ni ki prophet. Hala rempe ni. Hala hayu rasem. Hakim lang salah. Hakan hun jongi. Ka hari ya pasti jongi kini kena alam jongi. Okat baong kita ciet doble. Balamang kita bah. Kita nak jong jonan pula. Kum ki brio ki nom sa dalam haki. Jadi ke bas dia kan au ya ka dah dah jing om dah batat om dah makan ben om dah boleh kum dah. Itu mau ka kitab Sam si sepa san. Nampak Sam si sepa san kat san ba ong ni. Wat kita akti ya ke bal pesle jonga. Ke kita pesle om tan kita berciet jumble. Kita akti kembut banget bom yaki ngap penyat yaki. Dan pun kalau kita akti jangan yaki kijumbat bamblong jangan. Ikin mga kren. Kasi tu kana jo haki wepat mata yaki haki wepat. Kila tu akan nam keburom. Kasi tu akan jo kan nam keburom. Kada kasi tu bakal tam. Kerang kat bakal penyap. Kam snew bakal penyap tak bab bom nak bab show tak bab set semua kada tai. Ka snew kasi ngolong ko tu beliau ya ka bangi om karakter assassination. Akan dikajuk kecami, ladang semua. Hakim langsa lanjang. Im kentang sepang kini ki prophet kita. Para beliau para nangi, para baik imlang haka imlang salah. Imanang kan buram. Malu beliau dan ke uniqueness of the parent. Malu beliau dan long kacung long. Udah nak kacung kata balik contribute pan ayah kacung im jangi. You have to appreciate iki. Pakiu ki imlang salah, pakiu kari, pakiu ki long yang long sam, pakiu kajat penriu. Masuk begitu. Apa orang ni? Entah mana kedai kuti, entah mana besar. Kalau kulit kita, dia kamu. Ini maka kata, kami bersam, siswa san, katsan, oh, wat kaki, wat hati, wat kan benda. Bila ni ban orang ni, dia kembali Yesus. Yesus le, saya lebih, dia boleh gospel jauh, Matius tentang kendai, kendai terter. Ulo itu orang kau kata, bangsa kat kau menjadi besar, kibria, sum semlah. Man belajar tu, orang segi beliau bau lebih ulang kumta, le sar, akan duk batu, ya keren batu, tiup dialog pun duk batu, hadu bau tau beliau. Sis dah bisa lebat ngah, reda kau berkam, yang no, lagi sekat kes, yang kita karu tak pasti. Dan nak jom bersab kaput kapau, ni orang tentang bersab kapau, akan pergi segi menjauh beliau. Apa pergi warna menteri balang itu dia nak pergi beliau. Ni betul paipan ada kibriu itu si bun jeruna dan sekampun mengi banyak ki pada kipai mangi papai ba ki ni ke cuma berkar ke tu le ke kam ke jam karem ka bai jengi ikan ni itu sangkap cu pek asing ni long tan re de kitu balong public figures on the pakir parent ikan ni tekai ke pangkat kam bale kepuci su ka panikai ni ka to ka gospel ka jimenyau je hab nang ban burom ni hab nang ban appreciate ki hab nang bersongo ki kajat dan riu, kajing kesam ke baburam itu, kalau kajing kesam, kajat dan riu, bukan hun, ke baroy, ke bahar. Kita kata, sa kemadut, nadong sadong.
gamdai banga produkti ngai ini sang hiar kan maka sang na kum kini menem ji suom kino chun bakra tam janga kidai ki ayang janga le koskol jama tes no sepeu la real la yeng baga de banyo ki jing don kam jang jing i ko pura ki so tu ko pura ka ji ka san ko pura ka jara ko pura ka ji so lam ko pura manam nau sa bang sa le ngambil la yeng ke pasara ni halong a lonely person Masalah prima marwe. Tak ada pi akan ye kena sisi. Ini kita malang marwe dan mana pasal tu iki, dan pasal jarab iki, dan pasal ulam iki, dan bahaya mesin iki. Apa kadu ke kita kat kerja macam ini. Kapop jeng no, kapop jeng ni. Ada kapop jeng ni. Ni ibu beriu tu dah. Itu beriu dan ke defects. Oh iki defect dan macam defect. Jarab you kan, kersanya kan. Ya telang batu, ya kitlang batu. Ada kabar. Dia pak lang. Kadang tu kita temen bohong kemudian. Banrak kalau bantan kalau kebasuk. Gitu. Akan dia yo beriu sekejap kram semua dan betrek. Bah. Iu lah apa person dan kerja benda sesat pasal. Akan dia usah katakan dan belek. Bantan ban ulah yo proper person jiwang bah bantan yo. Arin yo, akan niat yo, akan penyu ya ucap kan kiwe kita suka bakratiat akan yang kiwe pak itu ulah doa kata panrak kalau enggak akan tiu kalau enggak akan tiu belum sekeran kalau enggak dari pan panjat pan sniu panduk jomong kalau enggak suka kita teman sini kebangga orang ni charity bikin saru kami sini kesana yinasan kami tanda yinasan sana punya sebab pak sangu Baka yung kasam sige porki pri ki baso tundak ni ay mesin ni kiparlok praja je hakim lang sala kan hon magidan aka riu magidan aka cak beriu jengi aka kuat kan cak jengi ada barok ni ya kena kuti sa eken kino yalam jengi poi pe ba kena kena kuti jenga chiki we lai tuli changa kampun ki lai tuli spekti jenga ban kani ko kreu ya ki we kani ka we so ti kimi ko kampak ka ba ki kimi ro ba Kedau sekibat re macam ngah kampung lain tu. Angai don kan dia kemusim kedau hat kan ben semua ya labah kampung. Tengah orang ni diperhati kita tu kata jong boleh, pelajir tu boleh. Baringi berteriak kan hon berpera dapat kubur kan hon jongi. Sebenarnya menin election long kecetang bishop ya most rather la banat lalu lolong bishop la jet do ble la jet ka bala pada pat kubor me bala jet ka pang jo ble te halo kan kan orang kan yo mane war krakti yeki piktakti yeki te kiten tule kam ke jam jongi ne ta ble usah don ka jong ka bai nong ne ta jo kira ile ba bantuan kalau tak pun semua iki ini roi ai ku ble iki pada te ngin o iki nang tre sama iki bok kro ne ki pada kiu kita kan ne kata ni ka thom jengi Ladang kita sultan kita nak karya bagi siapa cakap kenyat yakin hab saya ikman are ada ujian dendri wa yuk ibu buat kalau ham nak ka thong jing im jung ada beri wa yuk ka kemen go job tu beri kam dong kam kan bang ada beri bakum lo ane ka kan hol ane ka chat dendri lagi ar lain ngol kan ayo ane ka chat dendri ka kur ka chat kan ni dia pakat kan dia pakat kan kata imam salam imlan salah kepada kum kena gosim kam dek imlan salah bapa ka imlan salah ba pat ya pra menim ji sung alang hipi akos kol jung markus na bala arpel da apelnya kikeno ji so pun ko ka borbal do ka bor bel sabul us em jong ki ksut ji so ha ma tur mata ksut ki ala persa we pat ki pon chat kita bicarai kata kehimakan ne kam de kata-kata bur siapa pra balik berapa begini ji so Lada pia pak japra film ni. Dia kata keno yang ni. Dia cuba ngapa cuba pekut dia kena kemat puson jenga kena step. Tahu apa ongkom ni. Dia menjauh ke cikai kan. Ini dia roh. I mersip. I bought. Ipen seluruh. Ya kita keperluan. Kino beri balik kaman jauh boleh. Kino beri balik bahaya ni. Kita keperluan. Kita ni ngak keteng jauh boleh. Kalau boleh beri uang, bersenap ya kipis senap jangan. Kamu kini boleh je kertang jauh boleh. Gospel Lukas Allah supaya kan real.
Pisat saat ini Om Yesus kemen saat itu boleh. Kita kantor kerja jauh boleh. Kita representatif jauh boleh. Ini flat. Lama kita abdan kan ya mesin. Aku itu orang yang berbang pada. Coba aku ni ada kan bala. Adi kaya di khun berjum. Kena jangan. Kena ikut kini kiki baru apa mentah. Ini bangga bangga rasa kerang pak. Ini memang salah jadi. Lagi yang kisam jadi. Nak ada jadi. Ikai kacau apa kado kalau kerja berdiri berpat berapa. Yang dalam dia temui kado. Kalau nasi aku suka aku suka yang ini baik kamu. Jadi suka serkai kan udah benar. Kadang ni mangi balong kikun jumlah hak benar. Kadang ni ikum kini baru. Ya tan ya kita kebalik bah pakai hiar dor. Ini acuk kana kita balik bah pakai sangat. Kata kamlong. Kam kan baik jenglong jengi. Kam kan baik kumbang om ni akan hol banginan. Terima kata berbuat. Korkit hodang. Kita aktif kita om ni. Korkit hodang. Kita beri seringi beri om tahu mengalam jengi bah. Ini kata. Dalam bulan ini kebomlong dan cuuk. Ya rapi u. Jangan kam terjadi. Malu beliau ni om kita babakra. Ya orang kan yang orang bah luanis hal kita benakong juga non benakong. We prabu. Ma baru ngilong kinongpo. Baru ngilong kinongpo. Nabi alam itu ngilongpo. Nadus nukli cina hadu tersim kejat cina. Bangat tu bi kita mapi kipai. Jadi kita perlu kemudian orang hal ini pakarapan baiknya kah ketua kamlau. Takkan. Dan yang itu mai besar. Pikan celung dia ngam yosio. Kik yosio. Ikan kita dalam celung dia yosio. Kan cemut. Kan apa kini yosio? Naik sakit. Justru ngau benda. Kira kurang. Napa kut? Tak cium cekop menang basan ada. Cekop orang yang baru. Kalau ngilap banduri kaki cium sini. No beriu balak bertambah. Yang pra beriu. Abai ibu duna bakla. Tat keren ben. Mesuk kana sensetai. Bisa sensetai. Biang lelaki jom ke jenis bakla. Mana cekop kan kumne. Nama ni baru kena upok. Nah, kali itu kumne saya pada living saying. No. I'm struggling. Ya le. Saya le belum patmo jika tahu di sana. Tiada yang ni belum berjana ke. Tiada kita kinong yalam jongi. Ki prophet lagi kinong bangi don. Prophet hayu ngasam bangi don. Hakin hon balang bangi don. Kari jongi ya. Ini puas kat tahu jina. Gospel Matius long san sahupra. Long piba jana kumukpa jiki ulong bajana. Katong jongi perlu ngapakot terbaong. Katong jongi galong donan percaya landong bajana. Ba perlu ru ki bajana. Kantam ki nong tre jongi dari kita alam jongi. Dalam jana ki kin sepajana tak ni we. Itu why bok, itu why kin bok kerwiam. Ini sembuh ciperkat akan step. Wah, kerja benyau tu kamdan benyau yang ni hak ada kerja. Karena benyau yang ni be kita alam prophet akan hon bangidon. Ni kini balok bang kerja keman kerja syukurku yaki baik kepan. Ngadu why boleh makata boleh kurku ke doa ki. Dia jarmu iki prophet mo. Kita masang bun bak kita boleh mon soba. Kita alam jadi betul mon soba ya roh yaki. Semua yaki. Darat yaki. Wah kita yaki. Ini kan hon bangidon kan semua kan hon mapu. Dengan mata tangga pekut. Tak kepada wahai fikir pan. Boleh. Wahai cakap dengan ada ni jika barit. Kan bang. Jadi kesucian yang ini. Kadang ini. Aku berkata kepada. Ngomong. Bangi bakal. Kalau kita kesucian. Kalau kita nak. Ya rap ini. Yung kita kum kata kemudian berjusul. Kan tak. Prophet. Ada. Cuk lupa. Yung buram keleng. Kayu lah jauh. Yung buram lah. Yung asam lah jauh. Yung buram lah. Kayu ulang bangidon. Ulang salah bangidon. Kaku kacai bangidon. Bina yin ba. Yung kita tak. Nak kerja beriau bangidon, dah tak ada yang minum puas kerja jangan. Tahu boleh cakap kan? Cakap kan boleh sebuan. Tak betul kan jika jumlah ini kita tamat. Tak makan sini sini kerku ya baru itu kena. Kalau kena itu lupa betul. Man soba akan hunuk hati. Tak nak duk ye. Akan bilang salah. Kakuan kajat. Kajat beriau jangan. Kari jangan. Kerku yang kisah. Jarang bikin. Precusu pada penting-penting. Yuk jangan talk lah. Pujan. Ya kita dan ada masalah. Kue kan jika ini. Kita di sini ya ukris utrai jongi. Amen. Kabura mokpa berukun beramsim berukun. Kumbang lalong kepada kau jumta berbara bo junam la junam amen. Try don rengkat bakti. Maka jika ku jumlai mengo berakukpa berukun beramsim berukun kan hiat halo jumpi. Boleh sibut, boleh berku kada. Ya kan kasih kita ia jumpi.